Okugaba enimi kutandikira izoba rya nyuma y'obazyo ezibandize kugabirwa mu magomborora 3 agarume ya Rubaya, Kashari hamwe na Bucuru, Otiro na za Town Council 3 ezirimu Bwizwera Rutoma Town Council, Bucuru Town Council hamwe na Rwanyamahembe Town Council, kandi izoba zagabwa mu magomborora nka Kashari, Rubindi, Kagongi hamwe na Nyabisirira Town Council, Otiro na Rubindi Ruhumba Town Council. Mwenu kantu haro mukishogu enumi ndikwatse meya wa Bucuru Town Council engaro ndiyo nimbagabira enumi ezinabaraganise hati twarga Rubaya twabashyize yabo turi muri Bwizwera Rutoma Town Council nimbashaba mwatire enumi yanjye. Okugaba enumi nukwija hanyuma y'omushomo gw'abembezi bona aba district egi ogwabireho mu kwezi kwa munana umwaka guhwira harije LV Mixed Farm eyaro idatu n'umujeno muhimbura aho bamushabiro kwera barisa bakatungo ko kushika harengo rwaruho nuko kubaragana so kutandika no kubahenemezera hindure breed y'abarisa ogu embibe jakajiho mu ihanga rya Netherlands bwanyuma yo kutwaruka company ya Vision Group nko muhinjo mutano mu mwaka gwa 2018 nkatwarwa nka model farmer kandi nkatoranwa ab'ekigombe cha Vision Group nibo bantorine bantwara naza kushoma kandi kurugire binashomereyo ndebere ngo benefitingiremo ibintu bingi uko nabagambira ente zanje nungi nizimpa amate mingi noreba nkayikana gukora value addition akwa Netherlands nayo nkashomerayo byo gukora yogurt gukora cheese and ice cream dairy products zona kabishomera Netherlands. Nyabaze mu cyaro idamuhimbura honorable yatereze enumi tubirite nekizubu cha milk production muri Bwizwera Town Council so yatereze enumi twafuna breed nungi nza kuzazenyena kandi enumi yatereza ne820 ninja kugireberera kurungi nyine nebishaka binahingire ebingo watamara chikuyu glass na Kariandura. Abembezi hona basimente bekana seji ahakubane hajiro muranga gwa president ogukubingo bworo abarisa bina masukongo myaka mike omutindo gw'amato mu district ya Mbarara nuguza kwija kweyongera ekirije kongera intasike yabo none ndeba ngo cyo kintu cyari yo nageza aho gukora ninge cyateka tekireke kiteka teko cye kiriyo developing mu kichweka ibe bintu nibise twatakabirebaga government iyo serene tuteraho program nkezi konkeje na NP cyariki ahabwa TV West inda Aidan Bataringaya.